وهروها وبمرة بماموستا أحمد عاري إيرو أم دخوازن تشني لغوري أولامي إسلامي چه رجا کردستان ناباده چه چاره سر کردن هیچ با کردا اولا اسلامی کردا چواد بینه دست بکرده امو ملا سیدا نورالدین یکتا ام سلاو ورز جردشینن مرحبا برز مرحبا سچاوای وارباش و راو و جمعی تماشاگان را سپاس دکم سیدا یکتا ملت برکی ماموستا احمد علی ناز دکن جنیز ده لی اما برکی تندی تنه گلو تکاره هنه که وره بکرتاسی خواب دخویا کرن سال 1957 از بازار موشی گنده خیبی آتم دنیای 6 سالی خدا مدرس بخاندنا مدرسه کرد سال اکیشون داشتی لگنده من دبستان سیرتی چی بوم من 5 سال لگنده دبستان سیرتی خوند من مکتب ناوندی و ثانویه اونیورسیتش در وادا خوند و در دوری 14-15 سال دیانت دا و عزی امامی و مفتی وکیلتی کرد و دوراشی جزاکی سیاسی دامن درکتم اروپایی حتی از درکتم اروپایی چی همی جیانم به ترکی بوش بر خاطری از مرکز آده بودم اروپای مده ساوت ایدی کردیش نویساند قاسی 11-12 پرتوک من نویساندنه بلکی 200-300-400 هم مقاله من هنه بلاوی ایندی گلکی مال پرندان 24 سال از آلمانیا من اسپاچم ترکیه چاردم مگرتن 8 ماه باشم بردن از درکتم کردم مسلمانم کردم و بگوری اسلامیشم من مثلا کردی پر باش فهم کردیم هم وقتی بچوکی دان مدرسه دابون ملاکی جالی جزیره بوتان دهات دشتم موشی کوار دانی دهاتن لسر رحمتی ملا مصطفى برزانی و پیشمرگی قهرمان هبون من به ملا مصطفى برزانی کردیتی ناسکر و زاروتی خدا گلکی که با مجرهات به معلوم زارو قاطی چاودن نزن ادوی از مذهبم ازیشی وهابم ده خیال مدامت گو ازی بم قیدی ملا مصطفى برزانی خیال زاروتی بون tabii ne bu tozalıngevişi ama deryavi dame yani mevkhira ve khanaskir ve khada rahme khalike inşallah Kuam dervasi mecari mi etkalmış var bahsa oli ve kurdi ve Türki ve Arabi
هدي أمريكا كمان في مسألة سيد. يعني أو قصان ناسيا ما بيسير هذا. بله خازن جبر قد نهات الأوروبا نبي هو تنجت هذا هجرم خاب كان جديد تركيا جد نظام تشني وامكارن. من فهمنا كردنك يعني كتب جامع. يعني برسني أمبيجن بتكلم في بوليتيكي أولي أمبيجن بوليتيكا تركيا وتشتكي تعدل تبيه هجرم تكلم برسوا. نا فرق ناکه بخدا بیم الله اکبر شی داول مبید کن. بله. از بیم بیشی اردوغانی داول مبید کن ایدی مهم بونه. İşte hem bu karın beşin ezi beşin problem tane. بله. سيدا لغوري آياتك وقت بسورة روم دبيجي يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يعني هم خده معاتبه جلواناكي لو ما جلواناكي وهم جي وقت برسي جواناكي كسيك ظلمي دكن اردوغان جي حقا ظلم الكردا كريو هون شواد بين نا gelek ayeten de Kur'an'da la lanetullahi ale zalimin je. بله. Mesela ne Erdoğan tene yani sala Cumhuriyet avabi hatana bengeha Cumhuriyeti liser dut işte hava kırın zanı Cumhuriyet işga İngiliz hava kırınçtır karan. Yek gereki hükmü İslam'ı ve tamamı rabiş vakti Osmaniye da hükmü İslam'ı tam tüne bu. Bendu beşin keyf avanjera dat menfaat avanti de bu ama kardanin o ceza ve haddu hudud jil ser fakira bu kardanin ve pişti Cumhuriyeti gereği temeli İslam etişteki nema Kur'an ji tamamen hole rakırna o gereki Kürt bu bana tüne sedeme Kürt bu bana tüne ji ne politika tırkateni bu İngiliz abi hiç malum İngiliz ez bavarım diye fikri danı demek ki jibali İran Irak Kürt bombardıman kırne em dizanın harba cana yekemin de herkesi politik İngiliz harekır tuzan Şeyh Mahmud Berzenci lember İngiliz'e de herkes şer kır bu ara ji Kürt'a haznakın belki düşmeni olan ta dikice vakti Selahaddin Eyyubi de Cumhuriyeti var da her vaktiyle Kürt'a zulüm bu ye. Yani ev sistem akı Atatürk'ü hevali xwe danin û İngilîza jî erê kirin di wê sistemê da belkî wextê Erdogan de hê zulüm hindik bûye yani demekî da yekî wextê Kurdî xeber bida ceza dan serê kelimekî pênc qurişî wê şaxê ceza jê distin min hetanî ruhayê çend însanên ku Kurdî xeber dabûn zimanê wan jî jê kiribûn. Dîsa de Şark İstiklal Mahkemesi de menşera Türkiye yani Mahkeme İstiklal Herema Şarkı Xortaki Diyarbakır tinitini Xorta Türkiye nizanı şeytiş de persin lavuk nizanı cevap bede de kamya çakın çanekın hakimeki dibece de be kesi ku Türkiye nizamı ve çexir jera jvi veriş memleketra ama bugün idam kın savcı ve çaxi heneki bir insaf diye itiraz diken telefon faks dışını jevera jen karara dibe xortaki emnizan suci vici çi vana yadam diken İsmet İnönü dibe işi teşkare hakimatine hakim çağdıkın serbestin yani Kurdiki her vakti sucu biye mesela ta sala haşti dudadamdan mahkeme gotmuş bu hatırı sırf mezgo ez kurdum tüsekin tüne bu ev sistema kuvan dani usa devam dikede Erdoğan her yeki dini verdiyse aynı sistem domine. Bale. Yani en şeydi HDP ne vişim Erdoğan teni Erdoğan her ana mesela yeki Türkiye Alparslan Kuytul divişin. Alparslan Kuytul muhalifi Erdoğan muhalifi partiyaviye kırtın havetin hapsi şi demek ki hatu idara 4 mondi. Düse havvala gotun kam herin heneki biraz sohbet. Kim ya baş emçün havet Erdoğan o Kurdu Türk bray hevdune o Erdoğan luan zulmü ke falan bevan. Başıma perçek hazak nivisan da xebatkar evi derim go kala bedir peşya mı varamaz 2 metroya. Mego ama tu iruşune Erdoğan dayı tu serok veziri ya seroki devleti
و تمام حکم دست تدا یکات توی براتیا کرد و ترکا چوا تأسیس بکی یعنی توی چه حقی بدی کردان گو کسری نرم پرس پرن پرس اکی دویزه دستمش بچدش کی ازی ورسوا بدم و قسم اکی گوتی نا تیمه مرکشان خالی بگره باشن yani دوستی حال پرسی وسا بسیط برسوا ماندا برسوا منه دالی خست شو yani دیسا تکرار بکم اگر سیستم کمالیزم یا که هی حال حاضر حتی اف سیستم نه گوهرتن به دومینی کی ور سر تخت و تو موافقی نده کرده اجا کرد ما خازن اوشی بلکی مر برسوا پرسکاد نیون باشه سیدا ام سلاوه کل میوانه خواجی بکن مبوس احمد علي اوجد دنگه خوب بگین ملت سلاو ورز ماموس احمد علي بخيراتي ويسر شعبا سلاو ورز شتا ودنگه بجين رو میوانه دلال سيداي يكتا از جگاوا مویدیتی الالمانیا ازانم گو برسوا وی پرسیده دبه اگر دناب مسلمان ده جیه کردات نبه جیه مدناب کردات دی باشه اب برسواوی جروجا اول ده اولو جبر اولو جی پر نزیکی دری خود بینم و از کارم جی رونایی گدی جی بدن تر مسئله گو مسلمان نه کرد نه مینا مسلمان ترک و عرب و فرسه براسيجي دل سوزة دل رحيمة دل تنكة حش إنسان هذيك كريمة غير يخوا عفو دك الشيخ وملا ومسلمانة نورمال كرد بفي شكلية جبرقو أب أخلاقي كردي بفي شكلية حر ملتك أخلاقي خد عبين سرديني أخلاقي كردي دي مسلمان أنتي تيجي شكلية أو كرد إسلام سيساندية نسبة قل كيمة تناب كرد هذا يعني دين وخده نبني أخوة وربي أخوة دهيلة وأخلاقي ويل قربناي لناك سياسة وناك السلطة وناك تعدائي لغير هناك وساعات خوش بله ام بگرن جم سيدة نور الدين يكتا سيدة ابيجن هناك بگرن بك ديروها كردي بأولا اسلامير چه تعدائي لكردا هات از کارم بیشم پشتی حضرت محمد علیه السلام عرب به توایی نبجی به پرایی و گریان سر عرف عادت خواهیم بری اسلام بکار آنین به ناو فتحی به کتن ولات خلقی اشغال کرن او اشغال آوان نبگوری قرآنی بوشی منطق عربی دزانم بلکی وگشتا قرآنش خواندیه دو قرآن دا کارم پر آیتنه دو آیت آبخونیه جو ما علیک ایلا البلاغ یعنی محمد و تابعین محمد ام مسلمان یعنی وظیفه ما تنی تشته که ام دکارم بیشن احمد علی دینی اسلامی دینه که ها باشه قبول کنا کتب کیف خواهد یعنی وصاحب و دیسا داویه سوره بقره داشت بی لا اکراه فی الدین دین دا زورداری تنه یعنی تنه کارش یکی را بیشی ایلا تو گره به مسلمان تشته که تنه قلت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر تنكر تعديل انما بكر آياتنا بله بر آياتنا يعني belki نظام شقا زمان ما yani بکرتی اگر هم بخواستم بیشند دین اسلام دا زورداری تونه کتوش یکی را بیش ایلا گرک تو ببی مسلمان تشتاق بسا تونه عربا وصا بکار آنین وقتی امویه وصا وقتی عباسیه وصا فاطمیه وصا مملوک وصا حتی حد گیشت عثمانی عین عادت دوام کرد عین عادت دوام کرد وقتی شما را اسکر لازم بود هاتن گازی کردا کردن گفتن برای هودونه
اگر هم بی ولاتانی به هفدورا بپارسن حتی دوشی و صابون وقتی که کیس ماجی الکرداتی تم الکردا ظلمه کن حقارت کردن مثلا پادشاه عثمانی 1514 دا لچادران حربه که دنابر وان ایران دا چه بون او هاتون کردارا بونیه کن اجا کرد گرتن چون آلی مصری دولت عربا جهب دا بخند چون مرجی دا بکستندن چون ریدانی استندن 1517 دا و پاشی جواتی زوری کانی کی چه کری لموشی گوتیه برا گاورشی جوی کانیانه وخون کرد زیوه نخون وقتی ایشی وان خدیه وصاد کنیانه وصاد کرنه قاسی منجی اسلام فهم کری نه اسلام تمام اولا وصانه یعنی خریستیانی جوسای یهودی جوسای زردشتی جوسای دو اولا دا تو اولا کی نابیشه تو پیغمبره کی اولا کی نگوتیه برا انسان لانسان ظلمه بکن تشتای گوساتون نه yani de Kur'an'ı da iştine, de İncil'i da iştine, de Zebur'i da iştine, de Tevrat'ı da iştine, de Meshaf-ı Reş da iştine insan gerekli insan zulmü nekin. Ne insan? İnsan gerekli hayvanacı zulmü nekin. Kadıyla ember zulmü. Ama velat-ı me b'men yani ku ciye yekemin ku Khuday Teala insanlığı afran diye Kürdistan'ı orta Dicle ve Fırat'ı yani der duri cezire ezbejim. و یکم انسان آخری جی برکه قناعتم دا کردی بوده نه پیغمبر مزلی و کردستانه گنده قواتش گمی دا پیاگونا آوا کرن گنده کی حشتی مال ناوی دانه حشتیان او گنده شی وایل کردستانه او گنده روش آوا بوی حتی ایروش کردی خبر دانه یعنی اما عردی که او قاسا برکتن او عردی که او قاسا برکتن خیلی وی سر اردی بن اردی هنن دشتی و زوزانی و آوا و هوا و پترولا و چاوی در دوری ملی بونه دی کش خورا کاربی حتی نه اسلام بکارانین دوراجی سوسیالیسمش بکارانین بله وی اردی هانش خورا پار وکرن دخون علاقه پار وکرن و داگر کرن کردستانی علاقه که وی دین تاوی هدو تنه آتو دینی تاوی هدو تنه بله ام دیسا بگرن جم ماموستا احمد و دیگه دقیقه از دوری اکران هرم تلفنم کبلاوی نباشه ماموستا احمد چونا بابا ام بیجن فاتیگان چو عریق کستانه گلو تو روله و سیاسی هنج غیر روله دینی بله بگمان يعني سردانا بابا وك مركز كاثوليكا جهاني نمرايك واسكارم بيجم جي حتى رادايك سياسة دولي يعني هاي جي هي وختمة تاليج سياسة دولي ده الباب بابا يعني باب يعني سيمبولكي قل جرام بوهاي سياستها نابنتويده نولو وك مرو تصور دك والله يا رجل دين وهو رولاوي سياسي قلك هي وقلك مزنجي سر استا هي بلند دي سياستها نابنتويده طبيعي بابا وك سيمبول عالمي يعني غربيره وعالمي مسيحره جوانا دولة ودين جهة فقطان دي وك قواد المعاني كرد بخوف طبيعتها سياسة ودين جهة قد كرنن لريفورماتور مسيحيات قرني ده 1900 و 1400 ودسبيك اوي ده 11 يعني او ريفورم تشيبو وديجي وان ريفورم الشر قالك مازن سي سالي جرد بيجي شر مقدس نابليا كاثوليكا وريفورماتور ارثوذكسا او دريش كرسي سالي بيش هاتن لافرو نشي وحيرا كما جيبو كنيسة هفدو بكوجن ودولة ما والباشكتي وتابعي كنيسة
كام هف بكن اتفاقك شكر حريك وحر ولاتك حر ملتك دولتها خو سينوريك وحددان وعلاقات جيرانتي وسياستها دولي رسمان لجور في اتفاقي باجارك لسويسرا نافي فيستيفاليا نافي اتفاقية فيستيفاليا وانا اف دولتي نجتمالي حمل جوروي امبيجن سينوريا خد باريس هاتنا بابا بخوا هاتبوش بو فينا العراقي بكرسين العراق حكومتها وأسيرة ميليشيات إيرانية إيران إيجو اعترافه باتفاقية اجتماعي دولتها اجتماعي ناكه حكومتك شورج قرر شعبي ويلج دربي سينور دخوازه نظام عالمي بقر دخوازه حسينيات وك قاني بيجي أمي حسينيات الكوشا سبيتش هيكن أبو بكر البغدادي يجي يعني شورج قرر إسلامي سياسي جهادية دقو أزهرم فاتيكان يعني أزهرم روما الصليبي خريستيانا بشكينم هاتنا بابا وقرد بتاتي صليبي ما بشكي ما ماتن دستيوات تخن دستي هبده وتتكشو واللي جيجو خطاب دا شوغو ام دبي براتي بهبر بدن بستينن اشتيج شر مهمتر وخورتر هاتي دبيجي لبغداد مثلا دبي قانون هبه دبي دستور هبه دبي نظام سياسي بسركبه والتزام بكرن وبشقرديك مزن بوج امبيجن هاتناوي كازمير هاتناوي هولير نشان بو ملتي كرد وكرد وقت سياسة نموذجكي قال لك باش نموذجي فيدراليتي وأب بشقرتيا فيدراليه بو هاتنا بابا معاني وي سياسي قال لك هبو نتاني عندك بشتي تكشونا داعش هاتي امبيجن بشتي هاتنا ناتو العراقي هاتي بشتي اتصالك تليفوني نبنيا بايدن وكاظمي شبو امبيجن دعم السعودية وجيش السعودي عراقي دعم عربة بشقريا هولير بغديرة اف حمد تابلوكه سياسية بوب عندي بابا فرانسيس هات عراقي جبو في نام والقص ناما هي مزن جبو كردابو انه فيدرالي في بسبته ودفي الفيدرالي الآلية ديجي تشيبو دستوري عراقي تيكا فيجياني وايجو ديجي دستور وديجي آرامية وديجي آشتية دفي ام شر وي دست بيبكن وهاتناوي افقوناغ براستي دست بيكر و او يعني تدشينا الشر ديجي ميليشياتا هاتنا بابا لعراق بو ونزانن دما صدام دي صلاة حزاراده بوليس يوحنا بوليس على اساس هاتبا عراقي لبريارة قانون امبيجن علاقات دولية امريكا وحتى الشرقيجي يعني شرق وغرب متفق من عراق راجن جميداني وبشوي يازي سبتمبر تشيبو وهاتن عراقي واحتلال كرن وجيشي حل كرن انا مرحله جو اجا هاتنا طبعا هنجي لغو كر صدام هاتنا باب لغو كر وبيل كلينتون جي لغو كر بشي بيستو يك سالي بابا هاتيه جو وانتشتا حمابين يا نقطه شارع ام بيجن هاتناوي سياسي ديجي ايراني وقم يعني سروكي مرجعيتها فاتيكان ام عالم مسيح مقابل هاتي زيارتها مرجعيتها الشيعة لنجف هذيك
علي سستاني أب دفع قل خرط داوي الشيعي عالمي قشي إنه أبن إيه معترف أويدن إيه إرهابين إيه كشتنين ناي آشيتي ودست براكين بينجا جو أو نظريات قد بي والله صهيونيات وصفويات وإمبرياليات يعني صليبيات متحالفا بابا هاد قلنا قو مسلمان وجهو وفله برايها بندفي دين إبراهيمي بسركبه أبو معنا هاتنا بابا أز بكرتيت بيجم قال لك تفصيل هنن لي أز بكرتي فان ناما يعني دبينم دهاتنا بابا دفي روشة قال لك زحمة وزور وعراق تقدر باز به تحدي كرب فان زوريا قشة وزيارتها وي هي باش فالكردستان يبو ميجا قداس الناف دح هزارة انسان الاستاذة فرانسوا حريري تابلوه كي قال لك خوشه ودستانك مزن بو براسي همش بو كردا وهمش بو سياسة جيهاني وبراتي بله ام فقر جم سيدا يكتا برسك ما بجبو مرسلا بابا ام جويجي ببرسن سيدا بابا بجن جفاتيغاني وقتا دردكبه هر دولتك يعني هر تشيني هر هندي دولتني نم سلمان ونفل لنجي لجارده يعني وقت بقدر وقيمتك وي مزدن ده كاميرا تلفزيونية دنيا جنوب سكرانة درخينين ولا يعني تشتكي وقت آشتیه برنگه که آشتیه دده گلان چما شیخ کی بسلمان ابوی رنگی در ناکه وقتا شیخ در دکه هر درکه هر کس بوی حفظا خوجد که نویرن دترسن نه تشتی که احمد علی گو سر پاپا نخوازم وان دوباره بکم هاتناویا یا جی چویناویا دولت کی جوان دولت این جهان کدبه و دزانم یک جی سدم آشتیه دوجی گرینگی که دوی ملت و دولت لو مالچی و داره پاپا قاد کردستان وکی دولت کا سر بخواد دیت قناعت مدا و رزا کی گرانجی ج کردارا گد گلکجی به ممنونیت کردستان درکت شو لو ماجی جیران کردا در دوره ما پر جاتنا پاپا آجسون هیچ دروجه وان دا ویایم ده لیدر مسلمان تنه یعنی ام بیشن مثلا سیدا گابوری بلکه و ناوی ساکر و رحمه خدیلی بم او پیشنیاره کوی هبود بو دولت اسلام براگش ببین یک مکه و مدینه جلسه سعودیه درخن خیلی واتی کانه تکن مرکزه که مسلمان را اوشی بکارنش خورا لیدره که دینی یعنی معنوی بشه خلیفه که هل بشیرن که بکارن مسلمان تمثیل بکن دولتی اسلام دا از دولت کا اسلامیا بگوری زاگونا قرآن دمشن نابینم و تو لیدر کیجی و کی لیدر کی مسلمان نابینم که حتی یعنی ام مسلمان بخواهش تو مرحمت و شفقت و رحمت نابینن حتی که هر دولتی دیننا خلج رحمتی ببینه آنجی هیوی و امودت اشتاکی باش بکن دولتین اسلام یا سوسیالیستن یا لایقن یا دموکراتن یا کمونیستن یا قرالتیه یعنی کی جان دولتین نامسلمانه جوانا دولت اسلامیش نوشم دولت نامسلمان دبیجم کی جان لیدری وان مسلمانه که حتانی خلجی هیوی اسلامی بکن از لیدره که سا نابینم حتانهش مخه نیدی یعنی توی بیجی ایران مسلمان ظلمه دکن مسلمان جبو خاطر انسانه که بیشه از کردم زمان من کردیه از به زمان خوش و جدامه و او مسلمان جبه باوری هم بخواده هی بقرآن هی به کلام خواده که خواده دیجی و امین آیاتی اختلاف خلق السماوات والارض و اختلاف الوانکم و السنتکم یعنی اختلاف زمان و رنگ و جدابون و آیت خواده
و او جدوی از مسلمانان دولت اسلامی ادارت کن باوری و وی آیت آن تو نه آن جی قیده هنک جیران می دوشن ام افندینه کرد کولی منه گرش مرا کولتی بکن حال خودی به سوره حجرات آیت سيزادا جد بيجيكم ما خلقيات واج آدم وحواء تشيكن قشوة كيفن إن أكرمكم عند الله يتقاكم قين جوا لجام خادي كي برش خادي حسبك أو مكافأة وشي خادي ده يعني أنا كان بيجي مزروي بينشوا عطال ميش محمد علي شو وقت أكيد براد الدنيا ده ما في مش إيوي زيادة تربة كاس إدعاء كي وصل نكاربك ديني إسلام داش تشتكي وصلتونه جوي قانون خادي عدالت نظام الهی تو دولت کی اسلامی دا تو نه لوما جی منفعت خود نرن yani perçeki ardime heneki petrola meş manavi petrol iştin serme lime zulmü dikin jwi mere beçavi lidereki ruhani İslami ne kar lidereki devlet İslami benera ha çima erişitinin serme nizam yani yazkarım zileş belaharım alaka ki vi din tevi hevdu tüne şerrivanı liser kurda şerri erde yani eğer em Müslüman banajı ve erişime bikirna em kış esti banajı ve aynı eriş bikirna em kış bana Hristiyancı ve cilaneme eriş baniyana sermeş ber hatırı için ber hatırı ve erdeme Seyday Dora Abdurrahman Dora Rahma Khadil Merive ve o Merivan temaşevanı meben Seride Ahmet Akram Ahmet ve Havale Dinav Terser Çavatın imkan bersivi abidin usulünen erin rojeki daha cemre Türkiye Nisan Müzira Türkiye Nisan rojeki goka mene gider kevne muestiyanem dekedim parka ki niski mehem çünkü deri Cumhuriyet go kharzi yetişleş kharzi kharabeş mego beş khalu go khadeş kurda haznake mego çima ego جيران ما تول ما ظلمي يذكنوا ما يدخلوا عادي ما جماعة السنين ما حقارات يذكنوا جو خديش ما حس كلا ما قصاب بندسنا بون مجو تشاشي خلو مجو خديش كردا پر حزك دش دايمة جم دايمة آو دايمة petrol دايمة هوا خاش دايمة چیای آسیجی دانمه که وقتی زور مرد که چیا خد پاریزن اما اتفاق متونه یعنی ام کرد خواهش خواهتونه نه ام یکیتی خواهچه ناکن که خشبینی و ظلمانی خلاص بکن ایرو همیشه 40 میلیون کرد به تریه آسیمیله بونه 40 میلیون کرد لترکیه اگر ev 40 میلیون هاننا 5000 خاناشنی مکتبی و دولتی افلاس بکن ev 40 milyona 5000 خاناشنیم اسکر و دولتی افلاس بکن ev 40 milyona eğer cizye de benjera vergi ne de hükümeti ve devleti iflas biki ittifak tüne yekiti tüne nava kurdada kurd khanaz nakin ruhi netevi tüne kurdada loma jiyem dvi hali hanidan yani bemen ji halqi ziyadetir rahmal khabikin kanaatımda ve baştır be yani milleteki devin 5 milyon le kanaatımda kurd 7 milyon hene tevtevi evdu 7 milyon milleteki ve o mafi azadi dest خانه خستبن پرچک اردوان سربخاتون ما ادیج یا شرمتر یا عیبتر شکلین دنیا ده اروپای دا 200-300 هزار نفوسی وان خلقی دولت عرب 22 دولت عربانه و نا عرب دا دجین چند جرا چون نا ولاتی وان عربستان و تونس وانا یعنی مرد یا عربی دکا عرب جی بگرو خواهی دولت و ام خواهی دولت منن بله باشه سيدا ام دي سافا جنجم مستا احمد علي كرسك ما مستت مري تلقوت تشتيتا قوت مستا احمد چونا بابا جبو كردستان تقلك بندوي قوتن لا يقد القوري نرينا نظام قالوا راست بين راست به جبشتي مرسلا شورشا سوريا تشبوي يعني بين ام بيجن بالتايبت لسوريا بالتمامي يعني قال لك كس كرد عرب بيجن تركمان رافيان علي اوروبا واندي وبدهان ينجي بالسدا دوري اولا اسلامي كتن وكتن ديني فلا قالوا شونا بابا نتشوي هناك وي قنجيا خوجري وعم بده ام انساني باكجن يعني ورن بو الي مده
نخير تماما براجي في قوتن و تراجيديا خريستياني أهلي منطقة وجبر أدياني سماوي حرسي جبر هاتنن وخريستياني فر جي خبردن وبين جمع قالك آرامي هبج بقو حريك الولايات الحكومية تبشيريات مرحلة درباز بو براسي و دقرني حجدا ونوزدا وحركة مسيحي تبشيري يبقوا درياوي يعني انجليز وفرنسي وامريكي وايطالي وروس وحمو دولتي مسيح دهات التبشيريات المنطقيه ما تشي ذكرن في اللهتي بلا ذكرن وجي خوجي ما تشي ذكرن طبيعي مدارس خوجي ذكرن وجا او هفركي هبونا بنيا فرنساويه وانجليزا حريك بيشن مدرسه خوجي أنا نولوي أنا يعني هاتنا بابا وقت مقود يعني بيتر ناماك أشتيابو بيتر ديجي تروريبو وقت سيداي يكتا قود جو جيراني مي جو نبي آراميرنن ديجي كردانن ديجي ما في إنسانان نتني كردا دولات خوجي دكتاتورن وشعبي خوجي كل جدربي سينوري خبردن د تاريخ دجين د امبراطوريات دجين ند واقع وند جغرافيا دجين فاب هات بشقرتيا كردا كرد وحمو كسيب معقول د جي خود نجبو جو خلقي بشجعين جو بين اوروبا وبين في الله انجي اديان خبر يعني انا او كسيكو بون في الله جيكي او رياكسيونه يعني عنجي سردستي داعش وسردستي ظالمه جو سياسته الوردك ومسلمان محمد بنابي الله اكبر وايجو دمرجي الله اكبر وايجو كشنيدك حما عينا يعني راشيتي وخلق عاجز دبن بس او مسلمات ياقو يعني كرد بالتوازن بقراني بسياسة جبو اخلاق جبو ديسبلينا جياني وجبو انسانيتي وجبو بيجي اراميه مخابن كرد تنين كرد مسلمانه كرد تنين يعني جيراني وان نولون بابا هاتي بشقرتيا كردا بكجبو فينا واب تشتكي جران بوهاي يعني غرب حمب في حتياي جبر ولوجي تبيراوا بري هاتنا بابا بيس روجا بيس روكيت شو كردستاني شو هوليري خلق هاتن كشتن جبوچه جبرقو مختلف سروانا جبرقو آرامي هنن دوي آرامي تنب دوي فوضي چه بك ميليشيات يور يعني ابو تناوي بيتر براس وچه ما بسته چه دجيبونه چه دكي لغوري چوناوي جاليه تركاد يعني بجن ونرينا تركا چواب وقتا بابا هر كردستاني دوي دوان ظرفين هذا جو بايدن هاتي سر حكومه امريكا وبابا هر كردستاني يعني قالوا ويا چه برسي جم تركا چه دكي وك السيدة قد وقتي قد شو كردستاني وك دولتك سربخا يعني اعتراف بيدك يعني ملتك خدي سينور خدي قانون خدي احترام اخي وشربانه كردا بيشمرقه هجا اوان صليب بلند كر القرقوش ام بيجن داني جيوي نقو بلند كر فقرانت ديجي داعش ام بيجن بينما تركي بداعش ربو ديجي كردا تركي الكردستان روجافاجي بداعش ري ديجي كردا ايرانجي عيناتش اب الفرسيوانتي ددو دبينه جو برزغريكا كرد جاي رادا قال لك بلند سياسة نابنا تويده
وجي إطار هرمي دركتية وترك جبي عاجزة وترك دخوازة بينا يعني بك زريعة خصوصا مثلا كردستان بين شش بول بيشكش كر بولك جوان بولا تاني دواري بيشكش كرني بو يعني نقو قرار بيسندنا بولك جوان بولا شهري قال لك على كردستان مزن سربو وسري وفوتوغرافا مبيجن بابا فرانسيس السربو وبابا فرانسيس كينيا وبيربو عاجز نبو أب ترك فهم دكن إنه سياستها الدولية بيري يبرقو بابا نا حايلة يكي يعني وقت مقود ختمة تالي قريبون لسر بويرك يتشيد مثلا وقت يقول قرار دابون قو عراق لخو بك دورا ويد الشرق الاوسط لخو بك دما كلينتون ده وصدام ده يوحنا بوليس نهت بس انا هاتي ختمه دولي هاتن قو عراق بكن فيدرالي وحقيقاتنا وي الجور دستوري ويب ودستور جي يعني التزام ناتي بيكرنج برقو ايران نشت ميليشيات ايران نشت كلو شار فصيلة ميليشيات إيراني إيجو ديريك بحرس ثوري له باشا هاتنا بابا كاني قااني كاني سروقي حرس ثوري كاني الكودا حموك مشكاخ وبشاردن يعني جي تشتيخ تأجيل كرن بشي هرن دار حالي ده أبو يعني عاجز بونا تركا إيرانيا حردوجي بله ام بگرنجم سیدا یکتا ام نرینه کویجی بستن سیدا ام جار ده بگر سر مسئله بابا گچو کردستانه لگوری بلکه اگر وشو پاند بی یانجی و بهست بی لترکیه قالوا چه نرینه وانه چما مثلا بابا نار آلی ترکیه ده و در کردستانه افجی نقلوا تشکی واقل کی گرانج رژیما ترکیه ره لسر مجال د مجلس دا بخواه کردن قرقا هفدو وکبری جمگو د نظر وان دا پاپا کردستان و دولتا که سر بخواه دیتو وسا چو زیارت کرد و گلک زیارت خواهشی ممنون بوم زیارت که وسا ترکیه نکر ویش خورا بچوک دیتن یعنی مثلا ترک بخواه سروک دولتا وان لیخد چو زیارت پاپا اما پاپا هات کردستانه اما تیوی معنی که پاپا جه ترکیه جه دولتی درو دورا زیادتی گرینگی ده سر کردستانه جوی پر عاجزفونی دودیا جه و پولا که سری پاپا دانی بون سر خریطا کردستانه که احمد علی گو خریطا کردستانه میزن خریطا کردستانه میزن اویانه نه اوی خریطانه بری چند سالا لورا اوروپای هات شغیز کرنه من ایرود مالپر خدا جوشانده و سیدای دره رحمه خدا لیبن دمکی سروکی یکیتیا دیندار آبون به پارتیا کارکر را خوتیم ویج مرا گو امروزه که به تاوی چند حل حوالا هاتن جمع هدو گو ما خریطه کردستان دان بر هدو لین هر مگو کی جان راست عجبا کرد که در زیده هن تننه گو ایران وی چاخی دستگاه که مزند دا پارتیا کارگر کردستان به مناسبت جوان امزیده ایرانی نخیدینن گو محرم لورستانی نکر نو خریطی بلکه واقعش دادیده به مثلا خریطه مال مصطفى برزانی جه خلیجی حتانی ادنی دگره او خریطه ویه وانا گرتین لورستان شی درخستن بیروجی دوین هم کردن مثلا نه خریطه کردستانی داو اما تاوی ویاجی اردی ترکیه جی تمام تیدانه به تاویاجی او پرچه کی چند ولایت که دوی خریطه دا نشان داو اویا بو سدمی دینگونا فاشیستین ترکیه اصابیشن بلکه ملت چند وکیل کردان مبعوث کردان نتیدان وکیلدنی گش به عازس میگوتن معنویات چی؟ معنویات یعنی پاپا رسمن اوی خریطهان نشان مدد و آویا کردستانه و وجه کردستان اشغال کرده و معنی کردن تونه
Çünkü geleki jî acısın hatta vekileki HDP jî tiştekî çewtime to xeber da dî warî da naxwazim pir ser partî û rêxistinê Kurda wê warî biaxivim lê hêdî wê Tirkiye jî nêwan xerîta bibin ama xerîta mezin ev nene xerîta mezin îro nîvê Anadolê Kurda bi perê xwe stendiye bi perê xwe yani eger tu binêrî erdê Tirkiyeyê ku tu bi gorî nüfusa parve bikî rehet ji sedî pêncî wî ji Kurda re dikeve li alî jêrê jî dîsa Loristan wana jê derxistine alî Urmiyê jê derxistine yani xerîta Kurda gelekî piçûk çêkirine ez bawerim gelekî siyasetmedar û rewşenbîrên Kurda bên cem hevdû bi qenaeta me da bi gorî nüfusa xerîteka nû çêkin ku miletê me fêrî wê xerîtî bibe wê baştir be ya we perçe dilê me rehet nake بله سيدا قلتنك دنجي دبي عنصر اخاك ظالما او مظلوما وقتا ظلم لي بكرن وادي كارياوي بكي او ظلمي بكي وظلمي بقرينه اف تعدايا بسري روج ابا دهات وتقدر باسي عفريني وسري كاني وتربسبيه بون قالوا چما برايم اي كرد اي مسلمان ادي باكور ادي كاري ندان يعني چما ونتي تنوك برا جالي اولدار دز بيجم چما د جامعه د دغه خپل نه کړي نه پارتیکی کردا تنه به دنگ مالوی در یعنی حزبکی کردای به ناوی اسلامی از کارم بیشم سال هفته وان داتی بیرا گله کسی وان دمانا خورد بون دل لیی کتن ترکیه لیی از بیشم لیی مش لیی دوش نه لیی لیی کی اسلامی بو یک سوسیالیست بون yani İslamiyat gotin emi Türkiye tekin devlete ka İslami ve Kur'an'ı tekin zakona bingeyi ve herkesi bir kişi hakika sosyalist gotin emi tekin sosyalist kırdı bir kişinin hakika yani her bir cihazı peşi rejim de göhertin sistema Türkiye'de göhertin paşı mafekididen kurda em kurdun Müslüman ve sosyalisti pel kapıya az paşı hatta ne haşti dünya mehab deha haşti dünya مبخاش دگو هر حال ده اسلام ور ترکیه و ور ترکیه و سدی سد و هر کسی بگیش حقیقه حیشتی و دودا دا از گیشتم و قناعتی کن گره که پارتی و ریخستین کردا علاقه که وان به ترک و عرب و فارسه تو نبن وقتی علاقه پارتی و ریخستین مبوان را هبن ایلا و بری هدف همه شاش بکن بگو ارن جویجی سالان سباتا نودو سیادا دست کربون بنچاو دا بون نظارت دا جاره یکم کو اپو اگربس اعلان کربون یکیش مرا ناخست و نوا روشنامه پلا اورتی شاندو بوش مرا ایجا حجره 6 متر قرب هم 13 کس تیدا بون ملین هر مگو اگربس اعلان کری دور شمدین ساقه گو وقتی و ادی اپوی اگربس اعلان بکه ایران اشمارا دو تر سلاح شاندن گو یک کتبو دستیمه یک جی نکتبو دستیمه گو وقتی اپو اگربس اعلان کر گو او کامیونا بریده ترا بریده ایرانی شونده زوران گو یا مگو سلاحی ما چما شونده دزورن نادن me گو گوتن ام سلاحا ددن وش بو خاطرم ترکیه را شهر بکن وای و شهر دا سکنندن هدی حوجتی تن همه چما سلاحا بدن و ای مسلمان جو سب او مسلمان میکن نه به آلیکاری برای خواه نه به آلیکاری برای خواه و به آلیکاری ظالم یا به آلیکاری داگین کرا او مسلمانا نه مسلمانا نیجی کرده نه مسلمانا و نیجی کرده حتی تازه حدیثا پیغمبر خواهند ویجیش دوی مصطلحا که ظالمان او مظلوما صحابه دوی تمام وقتی مظلوم امضا نمیچه آلیکاری بکن لی ظالم دوی تگره دستی بگیری نه هیلی ظلمی بکن maalesef düme Kurda da ne tane Müslüman gerek sosyalist ve demokrati meclisane emeği dünyaya ra İslam'ı, sosyalizmi, laikiye, demokrasiyi dixwazin em dünya geçti ki fethat kın başlıkın başı dört teme yani.
مسلمان ما تركيا شي مخابن وصابون وشاقي ليس باورم هناك ناقو هارينا دو باوري ضمان هنا سيدا نها كسي اولدار اي ترك بخوا يعني دقوتنا مهرن تبي داعش ببنا ما كردا بكوجن شما يعني اولدارين مسلمان دجي بيت اشترا نبون يعني دقي وندر نكت اولدار مسلمان اي كرد يعني اي دنيا رات اي كرد اي باكور اي باكور كردستان بيجن انا اي كردي خدان هيس تاني او يك حزبكي ام تبيزانن لكرد قيدي من اثر بخاي عن جماعات بچوك ام قش دج دركتن يعني من بخاي جوي شاخي فتوى كي دا فتوى ميشي انترنت ده مگوتی ایرو داعش ایران دی سرار کردستانی جهاد سر تمام کردا فرزه کی به کشتنی شهیده کی بریندار به غازیه کی ساخی جه خلاص به اوجی قهرمان يعني مگوتی فرزه جهاد سر تمام کردا فرزه لی yani işber ku televizyonu me tunne hezeki me mezun tunne dengi me nakşi herkesi bu saat bedeng diminin an yani Kurdi oldar îro Türkiye'de Kurdi Bakur Müslümanên Bakur etkarın bê cisedî no dewan îro bi êzdiyê şengalê re li hember İslamîstê Ereb û İranî dikare şer bike bê şive yani. Yek ji wan jî ezim. بله باشه ام ديسا بقى جمع مستا احمد فرسك ميوانا كيما دلال هي براي هجار تيلو احمد زبي سوالش دكي دبيجي تركي تم نهاد خوازه تكليه خب ولاتي عرباري و اوروبا تم فقرين باش بكي قالوا دبلوماسيا كردا غير حاضر بێگومان گۆ ئەردۆگان ینی سیاسەتا خۆی 5-6 ساڵێ vêtaliyê piştî انقلابا گۆ بسەر نەکرد 2016 de di meha 70 de gelek agresîv çêbû gelek edwanî çêbû gelek zêdegavî avêtin Avrupa bêminet kir Amerika bi qiyada Trump yani piştgirtiya xwe jê distin tenaqdan nebeniya Rusya û Amerika di hundirê Sûrî û Libya û gelek deverê din de Türk ev bikar anîn münafesa Fransa li 14 dewletê Efrîqî dike ne tenê Libya taban li ser qewacdê xwe عسكري تشكر ابقى الشرق المتوسط دجي يوناني دجي قبرص دجي مصري دجي اسرائيل ابقى زيد قاوي كرن لي دبن هوالتيا وي وامبيجن ترامب درباسكر انا كتي هفصيد كتي قال لك يعني مخالفته ده وعالم شو عاجز كنن وجير وهشكرت بجي از خليفتها عثمانية ازي بقرينم وازي ببم ليدر مسلمانا ودفيم بشقرتيام بكن و كس بشقرتياوي سربي اساسي ناك تحالف مصر إسرائيل يونان قبرص السعودية هي دي الشرق المتوسط ندو بير بنج طيارة F-16 اي سعودية شوية وإيروجي مناورات بيونانيا لكن سعودية مسلمان ويونانيا في الله ديجي تركي بركة شاو مصر هكذا اجى معارضة أردوغان قال لك تقتلت ورخني ليه كان انه تبقى حلفاء جما خيدان تا عرب جما خيدان تا اسرائيل جما خيدان تا امبيجن مشكلة ما وامريكا درخص جبوك قلت بب دوست روسا جبو چند روجكي ام جي ام ال غربيه
ضغطها انا هشتي وخصوصا ليبيا يروح حكومتها تصديق كرن ودبي بابو سروك وزير ويعني شعار وحكومته باتفاق وبقرارات دولي حمو انه راجن وان شتا وان مرتزقه ولشكري بياني تشيل تركادكن طبعا وروسادكن دبيج ليبيا دركب أبل لوزنجي حكومتها أنه إجا باتفاق بملات وأوروبا وحركس در حالي ده آنها ببي سي تي طبعا أردوغان براغماتيكا وريوي ششتية مرو تفتكي جيوي غبارانتي يكي وهاي بفدي بحياة أسماء أخلاق بيرتن ايرو تشكيل بيجي ادي نوجي عكس سويت بيجي وجير تصرفها انا خدا بيجي مصريه انه دوثانيا مصريه بك خدا بيجي فرنسا فرنسي ويتحلقين يعني يونان او دخوازق وحواري نافيش بهبر بك يعني نافيش بايدن بيشغرتياوي ناك الا تجي كده دي اوكراينا ديجي روسيا دي بحرا رجده وقد بيجي تيج بحرا سبي دركب هر جيته بحرا رش اذا بيش قرتياتا بكم دوي حالي تاني ده سياستها دولي ده اردوغان وتركيا جبوغو برسا كرد جدسيوي نشمته وكل الباشوري كردستان روجافاي كردستان وباكوري كردستان وجدسيوي بفلت جويت ترسه السيداي يكتا آني زمان قود هندري برلمان ده نقاش قلق دجوار شبو ودناف رو شمبيري وانده قو اف بلانك قو پرچا قو تركي پرچا ببه ونبه ده پرچا بحثاس 4-5 پرسا دكه يعني نتني كردستان وتركستان ونولو به يعني ترك كم نتود هندري تركي ده او عقداوان سريع حتى بني ابي حمو ملتي دن قوتوان بيجي فيني تركاب بقلك يبترن در حالي ده ترك جبرغولو انا بي سي تي وخداوين دستو نجي عالمي جو انا عفو بكن وجاب زرطاء يا شحاد ومشارط يعني وك عرب ديفيجن ابي سياسه اردوغان ايرو جو قربه هنك جوان شاشتي خوي جو مزن كيم بكي وبلكي جوي عزلي جوي ايزولاسيون دركب وعلى فكره او ناما بريز اوجلان وقتها درخصن ابخوا قابض بو باليه كردادي يعني وقتها زانت ترك تمو دايم يعني ناهل تفرصتي نب اوجلان نب غيري اوجلان وهبه يعني تي برامد بري حفتيكي دافيد بولك او مركزك استراتيجي سياستها امريكي دكاردك ومحللك سياسي وقال لك جيره يعني اوي قد جو ازب اردوغان من بخوا جي برسي انه قالوا تي فقر ديالوج وبكردار وبروسيسا اشتيه بكردار گووناج بیراب يعني برسوایی كاتيجوريك بو يعني تكزيد لسركر ل خديل قوتني خدنا كوقتي طنق دبل حموت شتيدك جبر فيك اب سياسه انا دمشين تركيا بله ام بپرسک دنه دیسا وگرن جم سیدایک تا